Sangay ta asawa. Kat sigurado nga agur-uray ang kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak itibiyag ko? Sino? Agparpong ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuman ang nakabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman ang nakabasol kanyak. Agpaggadlakit di tibiyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Napalabas, nasalaw ni ligaya ni Margarita iti ipapanna iti kanyugan ti farm ni Francis. Nasakit ti panagsarsarita ni Margarita kan kuana. Ngem na kunana nga awan mabalin na. Noday tatirik na ni Margarita kan kuana. Masuron mat ni Dagimay, gaputain sunot ni Dingas da kalalili kan Gladiola. Iti ipapanda iti purpurikat, tapno dalosanda ti Happy House. Amu di bakat agno nga agimon da itoy. Iso nga impalagip namanan ti kinapudno ni Dingas kan kuana. Iti sabali abangir, nagsubli da Don Juan ken Don Paeng iti nagtipunan, tapno si kaswen da tigatangan da daga. Iti club, kinasarita ni Don Paeng ni Margarita, ket al-allukuyo na daytoy asumurot kan kuana iti panagsublina iti syudad. Nakuna na pa iti balasa nga dagatangan na daga para kan kuana. Ita gagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad! Di basol! Kaya't ko nga iti panagsublik iti syudad, ket sumurot kan kanya. Don Paeng? Ngum kaya't ka kumuyog ka kanyak itong bigat. Tatanganing katangag kadaga ditoy. Daga? Wen, katangag di daga, para kan ka. Ha? Sa anak nga gang angaw, Margarita. Amam ngami. Nakayawan ang unay kan ka. Kaya't kangay kalaysa. May saklaang amarigrigan, Don Paeng. Makitagtagad laang ti inahak. Iso nga ro na makikalaysa kan kanya. Nagnam ay tibiyagyo. Juan. Saan kan nga agpangatwa, Margarita? O manugot ka? Ket agkalaysatan. Imbagak matankan ka, Margarita. Ni Don Paeng ti Pilyam. Ngamin, ikalay sana ka. Kanagbiag kayo abak nang itinam. Kasanuan ni Apo Mayor? No siyak ti masurot. Nasaysaya at nupilyam ni Don Paeng. Ngam no pilyak ni Apo Mayor. Siyaktun ti katurayan a babae dito'y ili tayo, madam. Iparupak ton kan niligaya, nga inartapak iti panagbiag. Margarita, mas martapam nilikaya, no ni Don Paeng ti pakikalay saham. Ngata, madam? Wan, imbagak matankan ka. Agnawad kay jay syudhan, kat nasaya at ibiyag mo ijay. Kaninto nagsubli ka ditoy. Si kan ti kabaknangan, a babae dito'y ili tayo. Sige, madam.
Kasta nga ruad ti aramidak. Makikalay saak kan ni Don Paing. Nga uray saan ko nga ay ayatan. Tinapatag kanyak. Sumayaat ti biyag ko. Bumaknangak. Kat artapak niligaya akagurgurak unay. Kasta, Margarita. Husto, ti panggadang mo. O anya, aglaladot ka pailaang ligaya. Saanan, nana? Ngamin, nanganakon iti pruta sa kayat ko. Naata mangga. Wen, kasta ti mayat. Mangan ka akanayon ka dagiti prutas. Iti kasta, nasalun at ti sikog mo. Wan, nana. Sapay ko ma, tababae ti sikog ko. Kayat mo ababait ipas ngay mo. Wan Ngamin, lalaki ni Franco. Iso a babae ko mamot ti adi na. Sapay ko mangarod ta kasta, balasang ko. Sapay ko mata babae. Tapno tumawid iti kinapintas mo. Napintasak ka di a talaga, nana Pipay? Katuan mat. Isungarod akinayat na ka ni Francis ta napintas ka. Sino din napinpintas ka da kami ka ni Margarita? Siyempre, si ka balasang ko. Pudno ka di, nana? Wen, balasang ko. Agyamanak, nana Pipay. Napimpintas ka ngam ni Margarita. Day tatiga po na, asikati kayat ni Francis. Day tatilaglagi pam, ligaya. Makitam day ta banda, Margarita. Napintas ti lokasyon na. Saan ka di? Juan, Don Paing, nagpintas. Medyo na nga to, ngamayat. Mangipatakderak to di tayo ti balayta. Kat di tangag na tinam. Talaga? Wen, manson ti patakder ko dita. Sika, dakin kukwa. Nakasaritak idin dakin kukwa iti day tataga. Iso ati asikaswak ita. Kat di ba nagbayad ko? Kasta ka di? O anya, Margarita. Magustuam ka di ti lokasyon na. Juan, nagpintas? Nasaya at launay. Day talaang, taadayo iti sentro? Wan, gaputan nagbadengan tinagtipunan kan iti sumaruno nga ili. Kasta gayam. Angam, sana balin? Tinaskan, napintas, ti lokasyon na. Ala, mapantay dakin kukway ti daga. Tabayadan ta. Masapul ti kasuratan. Katay tapay ti maysa nga si kaswanta. Bilibaken ka, Don Paeng. Tanagubing ti pagbalinem nga asawa. Wan, Don Juan. Ni Margarita ti pagbalinag nga asawa. Kaputa iso tinakarik na iti na isang sangayan nga aya. Nulakat ta sa anak nga agrigat iti danam Don Paing? Talaga ang makikalay sa akon kan ka. Oh, apay ko mga agregat ka, Margarita. Kat baknangak man. Pudno ti kuna ni Don Paeng, palasang anaganos. Isuamaya ti biyag mo kanukuan. Isu sige, paikalaisakan kini Don Paeng. Ala, mangantayo kit din. Kat ibusan tayo ti in-order tayo, ha? Agpa-take out tanto iti para iti inam, Margarita. Saanan? Wen, saanan anaskan, Don Paing? Awan oras ko na mapan ijabalay. Sige. Kwarta lang nga ti itad ko para kan guana. Tapno'y gatang na iti kayat na si daan. Agyaman at no kasta, Don Paing.
Adda kan dito'y nagtipunan, Don Juan. Juan Astor, kinapuno na. Napan ko binayadan ti ginatang ko adaga iti kabangibang nga ili. Aniya. Juan Astor, gimatangak iti daga iti kabangibang nga ili. Ngamin, kaya't ko timadaan iti daga iti nagduduma a lugar. Di kagdana, Gastor. Awan ti panggap ko amang kompetensya ken ka. Iti anyaman a pagkwartaam. Mawatan ka. Katawan pagdanagam kaniyak. Nasayat no kinawatan ta, Don Juan. Wen, maawatan ka, Astor. Isu ano maditirignam kaniyak, pangasim at tapakawanan na. Sige. Kinunam nga awan parikot ko kan ka. Gapo tadi na kompetensyan. Isungawan nga rot ti parikot. Kuan niya. Umanay mo't nga tanday tayo ko akwarta, Madam Gorilla. Juan, Don Paeng, katagyamanak. Inikkan kay ti kwarta. Tapno damat gungko naman nakisarita ka ni Margarita, ang makiasawa kanya. Juan, Don Paeng, inayayo ka talaga. Takinapudno na, kursunadamot ni Apo Mayor. Anya, Juan, ngam, imbaga ka nasaysaya at ibiyag na kan ka. Iso aday chay, imanugot. nasayat no kasta. Kat iti pa nagsublik ijay syudad. Isurot ko ni Margarita. O anya, Margarita, sumurot kan ni Don Paeng, iti pa nagsupli na ijay syudad. Juan, Madam Gorilla. O sige, katagragsak ka. Gapo, tanarang ay tibiyag mo iti sidong na. Juan, Madam. Kat abakak dayjay aligaya. Nasaysaya at tuntibiyag ko ngam iso. Ngamin, maaddaanak tun iti kabukbukodak a mansyon. Talaga? Juan, Madam. Nukasta, kablaawan ka, Margarita. Artapak ti kinarang ay niligaya. Talaga ka di nakasarita, dagimay. Nupay kasta. Agyaman naklata ta intimplaan nak iti kape. Kasta ka dilatan ti rumuar di tabibig mo. Kung ko namlatan. Ay, nagbabawi ka nagpapukis kan nagibarbas. Diyaga mo akaguram gayam. Kaya't ko nga ron ti lampong kan barbasan. Nagsaw ka matlangan, dagimay. Kunak no din akong kaya ta kasarita. Daytoy tijak malipatan, dagimay. Titemplam akape. Dagimay. San ka di mas nataarak no kastoy tilangak? Iso adi na kuman guraan. Kaya't ko nga ron ti lampong kan barbasan. Nga mamom ka di. Nabang ara na kay di nagpapukisak. Kas lalim maganti ulok. Kaya't ko nga ron ti lampong kan barbasan. Sana kuman ngaglampong. Kay kayat konti kastoy. Kaya't ko nga ron ti lampong kan barbasan. Ala. No day tati kayat mo. Sige nga ron. Agpalampungak ka nagpatubuak tumanan iti barbas. Nana Pipay, mangisaganak iti pagpalamiis ni Francis. Sige nga Rod, balasan ko.
Ay, Nana, amuyo ka di. Itay pa yung nagsursurat ni Francis. Anya nga iti sursurat na. Ay, diyak ka mo, Nana. Saan ako ngayon masidag, tadyak kayak amasinga. Alang nga rudan, mang timplakan iti pagpalamiis na, taipan mon. Wan, Nana. Abeta, nalpas kumot lang ang Aramida. Francis, ato iti pagpalamiis. Agyaman at ligaya. Francis, anya ka ditin surat mo? Surat para kadagiti pan nakabagiti lintag. Ha? Apay? Gapot aging gaita. Awan pa'y aksyon da iti inkamang ko kadakwada. Ngam, Francis, ang mga numaisagmak ka dita. Awan pagdanagam ligaya. Sa anak ka may sagmak. Francis, Di kagdanan. Amok ti agad na. Kayat kamot apalagi pan, Francis Barok. Sakbay nga ipan mo ti surat mo kadagiti pulis. Agpanunot kapay anaimbag. Nanapipay. Imbaga kanyak niligaya nga dasurat mo para kadagiti pulis. Jack magustuhan da aramid na astor, Nana. Ang mga noan niya tidakas ama pasamakan ka, Barok. Awan mat nga ta, Nanapipay. Ala, no saan da ka malapdan? Sige, agan-anad ka nga rod, Barok. No kasta, sumurot ka ni Jay syudad. When, madam? Nagpakada ka itinam. When, madam? Kan inikan ni Don Paing iti kwarta. Kasta, oh, makita mo ita. May raman pa yan tinam iti kinarangay. When, madam? Iswasan ka nagbidot iti pangadang mo. Nalang to dagiti mula dito'y plantasyon, amo. Wanding gas. Adayo a lugar ti madanon dagitoy amula. Pudno day ta, amo. Kat, kasanang aromad. At nakadiitad tayo kini Don Juan, ngay panay jay syudad. Wen, ngamin mapangnamnamaan mat ni Don Juan. Saan mo ka din nakagura, amo? Saanan? Gapot ako na sa anak a kompidensya ni tinegosyo dito'y nagtipunan. Kasta ka di, amo? Sabagay, makatultulong mat kanyak ni Don Juan. Gapot adakkel mat a kantidad ti may tultulong na kanyak. Babaan dagiti mula tayo a kwarta. Amo, Ungayam tinggas. Ayan niyang kwan. jak pa'y nakita dito'y plantasyon, amo. O sige, sa pulam. Nas ka na pagtrabahuam. Sana mabalin na day talatan agul-ul Dr. Aramiden na. Juan, amo. Mapanak mo ito ni Gisentro. Ket sigante baka mo dito'y plantasyon, ha? Juan, amo. Inton rabi mapantay di club. Kayat ko asarong karan ni Margarita. Margarita? Ni Yellow Butterfly. Hoy, ang Juan. Nakatugaw kalaktaditan. Agtrabaho ka. Itay pa nakatugaw, tingkas. Hindi mo nagtrabaho. Dito kayo. Salbag day tanang Juan. Kasano amay ayo ni amo ken Juana no sadutmat. Iso ata kayo. Aggagat kayo. Iti kasta, saan na kayo aguran ni amo? Diyo amo no anya tidu sayo, numaduktalan ni amo nga agsadut-sadut kayo. Amang ano pasaplit na kayo iti latigo na. Iso adi utultuladan ni ang Juan. Mayor, adawag yung iti telepono. Asino timawag? Police, Mayor. Adtoy. Hello? Mayor, ada surat na naawat mi. Delikado a surat. Anya surat?
Nasaysayat no da kayong timang basa, Mayor. Pues, yagyo dito'y day taas surat. Ato iti surat, Mayor. Da kayo a pulis. Agunay kayo. Aramiden nyo ti trabaho yo. Saan nyo apagturayan ti kinadakas no diyo kayat ti maikat. Saan kayo apatanggal iti mayor. Tadakas ti mayor ti ili anag tipunan. Asino tinaggapuan da ito'y asurat? Mayor. Asino? Maduktalan nga ta ni Astor, tinaggapuan ti surat. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, June Ributazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Katukad ti basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.